Silo semhlaba sithi live leTaiwan lilisekele leSwatini eminyakeni lisedama ukuthuthuka liye embili. Ingonyama beyiphefumula ngesikhathi yemukela mengameli welive leTaiwan kuleli eMamvulo Grand Hall kaLozitha. Imbube yemhlaba ethi live leTaiwan lilibambisile live ekufukuleni umnotho kanye nasekwakheni lushintsho eveni. Mengameli welive le-Republic of China on Taiwan, His Excellency Lai Ching-te, ekubeni efike kuleli uvusele isilo semhlaba eMamvulo Grand Hall esigodlweni kaLozitha. Mengameli ufike ukwemukelwa yingonyama. Ekufikeni kwakhe mengameli kuhlatshelelwe ingoma yelive leSwatini neyelive leTaiwan. Ingonyama namengameli bahlole nembutho edevikela ukuthi ume kanjani. Silo semhlaba sethule libandla lebelisingathile ingonyama kanjalo naye mengameli njengoba ahamba nelithimba letinduna tembuso kanye nalabanye labakhulu embusweni. Live leSwatini neleTaiwan anebuhlobo lesepuneminyaka lengama-58 basungulwa. Lobuhlobo ngilobugcinile nalobunemthelela lemihle kulamave lamabili. Mengameli ufika kuleli nje ingonyama yabusisa umcimbi wokufungisa kwakhe mengameli esikhundleni sekuba mengameli ngeminyaka wa-2024. Imbube yemhlaba namengameli babenetingxoxo tekuchubeka nekuqinisa buhlobo emkhathini kwawo lamave. Lamave lamabili angetele sinye sivumelwano njengoba tikhona tekubambisana nekuqinisa buhlobo. Lesivumelwano yi-Agreement of Mutual Assistance in Custom Matters. Lesivumelwano lesi sisayinwe tindvuna tangephandle nekubambisana lamanye emave kulamave lamabili. Sesiphefumulela umhlaba silo semhlaba sithe live leTaiwan limene live leSwatini elihambeni lwalo live lekwakha lushintsho nokuthuthukisa umnotho welive. We have worked very hard with all Maswati to be where we are today. We've even created structures where we said we want to transform Eswatini and make Eswatini one of the first world countries to live in. Taiwan has contributed very significantly in the kingdom's economy, and we can count a number of things where Taiwan has been really a good friend of this country. One of the success stories where Taiwan has contributed is, of course, none other than the ICC, the International Convention Center, which we launched during the celebration, one of the state-of-the-art convention centers ever within Africa, and Taiwan has been there as being a partner, and we thank you for that. Mengameli Lai Ching-te ubonge isilo semhlaba nelive leSwatini ngekuma nekusekela live leTaiwan. Waveta nokuthi kule minyaka lengama-58 buhlobo emkhathini kwalamave babakhona kubambisana nekusekelana etinhlangothini letehlukene kuchubekile nekuqina. Umhlonishwa ndvunankulu Russell Miso Dlamini udumise ubuhlobo lesebuhambe iminyaka leminingi kakhulu ekhathi kwalamave. Lamave lamabili avumelene ngekuchubeka nekukhulisa nekudlondlobalisa buhlobo balamave kubambisana ekufukuleni umnotho nekwakha indlela yekukhanga abatshantimali belive leTaiwan. Etindzabeni kubika Pholile Maziya esigodlweni kaLozitha. Friendship and partnership. Olumhla samukela nakumbiko wesimo selitulu.